Moadvokata mooki o re seo se dirago gore kgopelo ye e potlakishwe ke gore SABC ile ya nea bašomi mangwalo a go fediša mošomo ka letšatši la 13 kgweding ye pele go phethwa lenaneo la go boledišana le diunione. Se morago ga ditatofatšo tša gore SABC e bontšhitše go fetoga nakong ya ge e ala dibopego tše pedi tša bašomi tše di sa swanego dikopanong tše pedi di bego di swerwe ka kgwedi ya Oktoboro. BEMAWU e re taba ye ke bohlatse bja gore balaodi ga ba tšee diphetho ka moya o mobotse. Mr. Kasim says they made representations and he makes a submission and says this is not for the applicants and the SABC to agree. The SABC gets to make the decision. In a way, it does. But the law says that decision that you make as an employer must be made having followed a particular process. Mooki o boditše SABC gore e ntšhe bohlatse bja gore e boletše le diunione ka go kgetha lenaneo la sebopego se seswa sa bašomi le tšhelete e tla fiwa go bašomi. Dingangišanong tša gagwe advokata mooki o boletše gore SABC e paletšwe go bolela ka tsela ye e swanetšego le diunione le bašomi pele e ba nea mangwalo. This application is in bad faith, it's contrived, your lordship should be dismissed. Your lordship is not here to micromanage a consultative process. Your lordship can't do that. And your lordship is not here to make findings on what the end result will be. Because it's consultation, not negotiation. It's not an agreement, it's consultation. Otherwise, we'll all be bankrupt before the turn of the next decade. The major issue and stumbling block at this point in time is the fact that those termination letters are still valid. It has not been withdrawn. That means that the SABC's decision, which they've taken on a flawed consultation process, has not been reversed, and that is an untenable situation. Mohlankedi wa tshepedišo ya ditirelo SABC Ian Plakis o amogetše memorandamo wa CW o tshepišitše go araba ka mošupologo. They want to come to you and say, we are delaying these meetings, so we want to go in. We go with you. Yeah. We don't want to give a room for criticism. But we are saying our second demand, there should be room for an extension of 30 days should the parties make a reasonable request. Bašomi ba be ba thekgilwe ke mekgatlo e mengwe ya dipolitiki nakong ya ge ba ipelaetša ka nako ya dijo tša mosegare.